Hoxe viñemos ata Lugo porque Manolo, barbeiro e perruqueiro de toda a vida, xubílase. E claro, eu teño especial cariño porque cando era pequenín viña aquí cortar o pelo. Así que imos vivir con Manolo esa última hora antes de botar o peche. Espera, a ver, Manolo, nin o último día vas descansar un pouco, ó. Hai que traballar o último día. Oiche, que gustazo estar aquí contigo, mi madriña. Pois vamos a terminar aquí con este, xa como te pillo a ti tamén. Xa vas ti agora. Manolo, en este recuncho no que estamos agora, cantos anos estiveches? Pois levo aquí 36 anos. En que momento decidiches ser perruqueiro, barbeiro? Amigos que me animaron moito. Tú para isto vales. Tú tes paciencia, para isto vales. Venga. Para mí es una gran persona. Vengo todas las semanas, no porque necesite cortar el pelo. Simplemente pues hablamos, charlamos, nos contamos historias y... E pusiste alguna vez o pulso? Ahora xa o podes confesar, No. Mira, que nunca tuve un problema ningún aquí na peluquería, nin de riña, nin de corte, nin ningún problema. Ni un. E se o houbo xa prescribiu? Si tamén é verdade, Claro, tantas anécdotas e tantas historias que se esconden entre estas paredes. Isto estuve todo grabado, todo que aquí falamos. Ui, xa non estaría expresos. Madre lo vamos. Ermitas, ti é a muller de Manolo, oxe, que se xubila. Tiñas ganas xa de que chegase este día ou non? Sí, tiña ganas, pero bueno, a ver agora como se porta na casa todos os días. Cal é o primeiro plan que tedes despois, unha vez que se xubile? Bueno, a ver se me leva por aí unhas vacacións, por aí tal. Home, digo eu, ponte as pilas, Manolo, Aquí non vale calcar lao, Manolo, a min faríame ilusión sentarme unha última vez aquí no sillón este, pareceche? Hombre, pues mira, estou limpiando, señor. Mira, xa estou preparando, ves? Ai. Manolo, pois son o último cliente daqui da barbería, haberá que pechar xa, Pois sí, pois hai que pechar. Chegou a hora de pechar, ahora o último cliente, punto, xa non se traballa máis. Vos sodes as netiñas de Manolo, a ver, que se vos xubila, avó? A ver, que vos parece? Bien, porque así puedo jugar con él. Ai, sí. Y también pueden disfrutar más para dar paseos y ir de viaje.